Влашты дымінде дұрышагансен терлі дивиже бұрнышланы бе бірданақ, туза ертерне ішсене, ял хулағы барысыне халық патне терізлесі ждерме білмелі. Шерімбір мүшімірде шакенбе социалы теделзем бұлышашы. Візене дұтсабымалы ұнышлы мелзем жинжен политиканы шәне хуме ятпа ергелене семинарда решкердеш. Трибулова министерство ердюжізем, муниципалитет пұшлығызем, тада пресс-секретарзем худшынжеш. Темежи шел гаяла шинзем итларах сенгерек ранжине бақса, радио итлесе, хажат фолаза тәрлі хабар білне болсан халі вара самана кошт ұлжынна. Интернет ушлығы шығыну мелен тәп канализен жән пари болса дойжа. Кадарду земдарых чывашынре бұрнаган земде информация итларах интернетра социалы сетсенже балажайши екен. Чылайы же пачалық ищение бір министерство ердюши, муниципалитет пушлыға ергелезе бұраган ұшқына е канала жанать. Шаванбада хыбара, Герчеге интернет ушлахнекаларны чухне пиде азырханулы болмала. Анзартран йоныш яны, аныш саршутлене, ердюшен санзабатне таксемлетме болдарать. Он бек пушлага вара, халық ташанма барахать палардащи экспертсем. Перин муниципалу рапорнаган шинзем, яланах тюрин мамбатне ширма болдараш, шак социалы сетсем урлы. Шамбада, паянги вереню, перин жин пиде вахатла дезешлады. Паянги шенелексене, ялалах муниципал леда кидзень, хамрын сотрудниксене, пурнеде, лазарапыр, мужындезен пуринде шлемеле, шагынбек янбенде. Социалы теделги страницын хоплашкине ергеленин жүхне, керлі мар информация шырасыран азырғанмала. Юратны генегене, юра, ошкынзыне балыртны болзан, вазыне тырыслезе, тадашыне цыдымала. Экспертсен канаш сөнева пачалық тыдымынче дыржагансен канале блогынче ыры ерхавара. Эрнегаларым Вали, Юлия Дюкова, Бахтияр Велеев.